lehenengo kaletik Getxo joango da, bigarrenetik Oiantzun, hirugarrenetik Arkote, laugarrenetik Ibaika. Hasi da, hirugarren tanda, azkeneko lau traineruen arteko tanda. Comienza la tercera y última tanda entre las cuatro últimas traineras, cuatro primeras en la clasificación. Vamos a ver, me parece a mí una pelea durísima. A ver, no posible. Vuelta Mercedes, vuelta Es el pan de merienda, Bermeo. Estás en plena regata, que lo sepas. Queda totalmente descalificado. Acá sabe llegar a la multa. Find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be. Heart
ikusten da badoa zela traineruak ziaboga prestatzera. Un momentuan ziabogatzen. Ikusten da. Leia handia egongo dela estropa guztian. Baina, Oiartzun aurretik irudi doala. Acabamos de ver la maniobra de las cuatro cañeras, donde, como hemos dicho antes, será una regata con mucha rivalidad entre las cuatro cañeras. Kapadauz lehenengo ziagoako denborak, Getxo 5:25, Oiartzun 5:27, Arkote 5:25, Ibaikak 5:29. Artitan, jakingo dugu, lau traineru honen arteko tripulazioen izenak, lehenengo kaletik Getxo joan da, Jon Fidalgo patroi lanetan, bigarren kaletik Arkote, Juan Carlos Gernika patroi lanetan, patroi mitikoa, baita ere, Oiartzun hirugarren kaletik, Ate de Gaina patroi lanetan, eta Ibaika laugarren kaletik, Asieroko patroi lanetan. Eta ikusten da, erdiko kaletatik Arkote eta Oiartzunen arteko lehia handia, olatu gainean, bat, bi, hiru eta laugarren olatu atrapatzen. Atzetik, Bardi, Getxo eta Ibaikan arteko lehia, estropada ezberdin bi ikusten gabitz. Tanda barrikean, baina hori arrauna daukan gauzie. Ya se ve lo que hemos comentado anteriormente, que esta tanda iba a ser dura y espectacular, con claramente dos tandas diferentes en la misma, con Arkote y Oiartzun pegándose ola tras ola, al mismo tiempo que Getxo y Ibaika hacen lo mismo. ¡Venga, Oiartzun! ¡Venga, Oiartzun! ¡Venga! ¡Venga, Oiartzun! Tabara todos, traineru biak, ziagoa preparatzera, Oiartzun olatu ganien, Arkote baino olatu txita. ¡Venga, Oiartzun! Azketzak ziagoa batzeko, Oiartzun trainerua. Últimas palabras para coger hacia abajo Oiartzun. ¡Venga, Oiartzun! ¡Venga, Mutilla! ¡Venga!
uste eta ziaboga apur bat zabal hartu duela. Arkoten ziaboga iztua. Epora, apur bat, irabazten, segurazki, Pablo Aztegirubiak. Eta Pablo Ailaika ziaboga Getxo bide atzetik, Ibaikaren ziaboga iztua, badoa Getxo nahi. Estropada benetan polita. Aurreko biek eta atzeko beste biekin. Hauka oiartzu, venga! Badauzkagu dagoeneko azkeneko txapako bigarren ziagoako denborak. Getxo 10:49, Oiartzun 10:21, Arkote 10:26, Ibaikak 10:40. Tenemos los tiempos de la segunda ziagoga de la última tanda. Con Getxo 10:49, Oiartzun 10:21, Arkote 10:26 y Ibaika 10:40. Buen boss, diferencia. Que iban detrás de él, han comido mucho, Well. It was sure enough a happy day. My Lord. How happy day. Oh, happy day. Oh, a happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When the Lord was. Oh, when he washed. Well, when Jesus was. When Jesus was. When the Lord was. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When the Lord was. When he was. When Jesus was. He washed my sins away. How happy day.
Bueno, ikusten dugu, ziago gainea hola, eta lehia berdina ikusten dela, aurreko bi traineuen artekoa eta atzeko beste bien artekoa. Después de Tiabogar, la tercera Tiaboga de la última tanda, se ve que la pelea sigue siendo parecida entre las dos primeras traineras y las dos siguientes. Gogoratu, lehenengo kanetik, getxo datorrela, pikarenetik. Arkote hirugarrenetik Oiartzun eta laugarrenetik Ibaika. Aldrebes, Oiartzun bigarrenetik, Arkote hirugarrenetik. Hau Arkote. Baita, hau Oiartzun. Bueno, badaukagu hirugarren ziagoko denborak, getxo 16:54, Oiartzun 16:13, Arkote 16:27 eta Ibaika 16:53. Tenemos los tiempos de la tercera Tiaboga, con Getxo en 16:54, Oiartzun 16:13, Arkote 16:27 y Ibaika 16:43. Badator, Oiartzun trainerua, estropada baitzen, ikusten da, papadak ez ditula bat eretxi, eta lehenengo trainerua izango da, zozer arraroa espada pasatzen. Arkote bigarren, olatu gainean hoi, hirugarren Ibaika, laugarren Getxo. Venga, Oiartzun, venga! ¡Aupa, Oiartzun! Badator, Oiartzun trainerua, kopera, azken txapa, Sala Ondiban, Zubel trainerua netzako. Aupa Oiartzun. Arkote, Brentxako mutilak, Sala Ondiban teoretzako, azken txapan. Eta Ibaika hirugarren estropada handi eta poli bat egiten. Orain olatu altxita, azken euren 10 paladak. Eta haupa Ibaika. Bai, eta hori lana india da hori egiten. Hemen dator, Getxoko trainerua azken, bere azken 10 paladak ematen. Barba Getxo. Haupa Getxo. 21:58, Oiartzun 21:05, Arkote 21:28 y Ibaika 21:39. El cuarto quedó un dato.
Miquel! ¡Apa, botillar! Aupa, aupa! ¡Apa! Aupa, Yardu! Canta Ignacio. ¡Ignacio! Y Arbona. ¡Arbona! ¡Ahí va! ¡Aupa! El capitán Aprovechando mi